Mu bindi bivugwa hanze ni uko urupfu rw'umuhanzi rwateje impagarara ndetse rukuraho itumanaho mu gihugu cyose. Ibyo bikaba ari ibintu rero bitanasanzwe. Kanda subscribe hanyuma iyi nkuru unayisangize na bagenzi bawe n'abandi bose bakurikira Urugera TV kugira ngo bashobore kujya babona amakuru yihuse kandi yizewe, aho byabereye, uko byakozwe n'uko byagenze ndetse n'ikizakurikiraho n'igitekerezwa gukurikiraho nabyo ni mu kanya. Ariko twibukiranye ko subscribe, share ndetse n'ibitekerezo byawe bikenewe cyane, abo turi kumwe muri uru rugendo rw'amakuru yizewe kandi ya ngombwa. Ni Urugera TV, ngendi Rasmuda. Mu makuru avugwa hanze bakurikiye Urugera TV, muri Ethiopia umuhanzi ukunzwe Hashalu Hundessa yishwe, byateje imyigaragambyo. Bwana Hundessa usanzwe ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, nyuma yo kuraswa yajyanywe ku bitaro ariko by'ubusa apfa azize ibikomere. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yihanganishije umuryango wa Hundessa, avuga ko yari umuhanzi w'igitangaza. Hundessa w'imyaka 34 yari impirimbanyi y'ubwisanzure n'uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe bw'Abaoromo. Mu myigaragambyo yo mu bihe bishize nibwo yamamaye kubera indirimbo ze zirimo ubutumwa bw'impirimbanyi. Mu gitondo uyu munsi kuwa kabiri, abantu benshi bavuye mu bice bitandukanye bagana rwagati mu murwa mukuru Addis Ababa no ku bitaro bya St Paul, aho yajyanywe kwigaragambya bamagana iyicwa ry'uyu muhanzi. Nuko polisi ikoresha imyuka iryana mu maso mu kubatatanya. Mu biganiro yaherukaga gutanga mu itangazamakuru, uyu muhanzi yavuze ko yabwiwe kenshi ko azicwa ndetse hari ubwo yarokotse igikorwa cyo kumwica. Internet yahise ifungwa mu gihugu kuva ibi bitangiye muri iki gitondo, nk'uko umunyamakuru wa BBC uriyo yabivuze. Abigaragambya barashinja leta uruhare mu kwica uyu muhanzi. Polisi yataye muri yombi abantu benshi bakekwaho kwica Bwana Hundessa. Ethiopia isanzwe kandi yugarijwe n'amakimbirane n'urugomo bishingiye ku moko y'abatuye iki gihugu. Hashalu Hundessa, icyamamare, warashwe ejo ku mugoroba. Polisi yo muri Ethiopia mu ijwi rya Getu Argaw yatangaje ko yamaze guta muri yombi abantu bakekwaho urupfu rwa Hashalu Hundessa. Polisi kandi yongeyeho ko izashyira ku mugaragaro ibizava mu iperereza ku rupfu rwe. Ubwoba ni bwinshi muri Ethiopia ku nkurikizi z'urupfu rwa Hundessa rushobora guteza imidugararo mu gihugu. Birnameka Bebesegni, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu nawe wo mu bwoko bw'Abaoromo ndetse ugeze kuba umwe mu bayobozi ba ambasade ya Amerika, umuyobozi wa ambasade ya Ethiopia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaranakoranye na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, yanditse ku rukuta rwe rw'imbuga nkoranyambaga aho yatungaga agatoki ku bantu atavuze amazina. Yanditse mu rurimi rwe Amharic, kandi ibyo yanditse byasobanurwa ngo bishe Hashalu Hundessa, abaronda uruhu babyiyemeje. Oromo ahitemo kwishyira ukizana cyangwa urupfu. Umurwa mukuru Addis Ababa buracunzwe cyane na polisi, mu gihe Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we ndetse n'abanya-Ethiopia muri rusange. Hari hashize igihe kigera ku mwaka nabwo General Siar Mekone, wari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo, yicanywe n'inshuti ye General Major Gezayi Abera. Mwakoze rero kudutega amatwi. Ni Urugera TV n'ubundi, kandi tubabwira tuti amakuru nk'aya ngaya yihuse kandi asobanutse. Ukanda subscribe hanyuma ukaba yasangiza n'abandi akagumya akugeraho ku gihe.